Ramai yang jumpa Sajat, tanya Sajat, skincare apa Sajat pakai? I selalu cakap Euphoria. You pernah tak tengok I buat review produk-produk lain? Tak pernah. Euphoria never go wrong. Kalau korang nak cantik, nak muda, nak lawa, yes. Kalau you buat operation apa itu adalah extra. Tapi untuk maintain, ni lah yang. Kalau you nak maintain selama-lamanya, sebab apa tau? Kita ni hebat macam muka kita ni macam kereta. Kereta kalau nak maintain enjin tu cantik, sebab apa? Sebab dia punya servis. Servis bagus, minyak, you letak minyak yang bagus, perjalanan bagus, owner bagus, kereta lah cantik lah. Tapi kalau you all main tibai je, tak jaga ini, kereta pun cuma rosak. Inilah dia. I nak belilah yang I tak tipu you. I bukan penjual, I bukan founder, tapi kalau you nampak benda ni, I love to share. For me, I tak ada untung apa-apa.